Asikho isithwalo se-ring esikulethela imali. Isithwalo se-ring isithwalo specifically for abantu abanezikhundla ezinkulu emhlabeni. Thokozani lisithi bana abadini. Ngiyabulisa namhlanje ngibulisa umkhulu kumonke amalanguage, umkhulu ongakhethi uhlanga lwelimi. Bakwethu namhlanje ngicela sithinte indaba ye-ring. Isithwalo se-ring. Kunale genge la ngaphandle lekhuluma kakhulu ngendaba ukuthi isithwalo se-ring sikulethela imali. There's nothing like that. Asikho isithwalo se-ring esikulethela imali. Isithwalo se-ring isithwalo specifically for abantu abanezikhundla ezinkulu emhlabeni. Ngikhuluma ngabafundisi. Wena mfundisi othi ufuna ukuthi ube namandla uprofete ngendlela esimanga thokoza ngendlela esimanga nasithwalo sakho. Wena othi mina mkhulu ngisaba inyoka ngisaba impembe enkulu ngisaba ini sithekula imimoya eminingi abisifake la. Ungabuza ukuthi mkhulu waye kunomlotha lapha kwala la marini lahlala khona. Molora wa mophatong diwetaba ke molora wa mophatong molora wa bashimaneng umlotha wase kuthiwa ngesixhosa baye esuthwini Thabeng initiation school entabeni second session school kumlora wa demo. Lo mlotha lo sumixa nemithi ethize kuze wena pastor wena mfundisi uthi umfaka le ring le esandleni sakho bese ukwazi ukuthi uprofit ukwazi ukubona indaba. Ukwazi ukuthi udonsa abantu abaningi kuwena la usebenzela khona. Lesi sithwalo lesi uma ngikwenzela sona kumele ukuthi umake sure uyazi ukuthi uzohlaba imbuzi uma usilanda kumina. Ngoba usuke ufuna ukuzwakala. Usuke ufuna ukuthi prophecy yakho uma wena uprofeta uzwakale. Uma wena ukhuluma uzwakale. Akusona isithwalo kumele angihlabe inkukhu la. Whenever mangunika le ring le wena mfundisi senadliwa over abo measure 1 measure 15 measure 20 bathi bayazi lento le abayazi lento le. Umuntu akule 200,000 iring yakho ningasebenzi. La mina kuba ngumuntu othi mina mkhulu ngifuna uprofeta ngifuna ukubona indaba ngifuna abantu bangizwe nasi isithwalo sakho. Isithwalo se-ring esihlala phezu komlotha. Le ring le awuyifaki every day. Uwafaka awu2 ufaka 1 ngala ufaka 1 ngala. Uma ngibheka ama video amanye ngikhala ngifaka ama ring ngifaka ama ring la kwamanye ngifaki. Uma uyibeka ikhala phezulu lomlotha. Le ring le kwenza ukuthi wena amandla ngendlela esimanga. Uhlonipheka wherever you go, uzwakala wherever you go. Isithwalo sani isithwalo se-ring. Bantu abadala mfana ukuthi ningizwe kahle. Wena mfundisi uqale ibandla liyawa. Ibandla lisenamphumela, ibandla lisayiliwe. Sukungathi ubheka ngapha nangapha, awusazi ukuthi kwenze njani na into yakho. Wena mprofita ori ngoba tla utshwara batho ka molekamo ke intwe ya hawo. Isithwalo se-ring, isiphakamo se-ring, ukuphakamiswa nge-ring. I-ring mina ngifuna i-ring egold, angifuna i-ring nale uyayibona ukuthi le it's more like angazi ukuthi bronze noma what is this. But then angibuthi gold. Izabantu sizolanda. Wena uma umuntu make sure that ungiphathela nje i-ring bese ke ungiphathela imali edlozi. Imali edlozi ungayikhohlwa kodwa la angikhulumi price sokhuluma efonini. Kukhulu kakhulu lokho. Sokhuluma efonini. Mfundisi ngithathela inhlabathi sema-groundini. Ngithathela inhlabathi yase-stadium. Ngithathela inhlabathi yase-mall la uhamba khona abantu abaningi kuzokusebenza na into yakho. You will mainly see ukuthi impilo izokuphathela ini izokwenzela ini ngonyaka 2021 usemaphakathini uthi sonto lakho likwile because of corona COVID-19 and next there's no impact as a corona. I-corona ibele nje affect abantu labo nakathi bangana angazi abantu abaqabangele phambili time. Uma umuntu i-corona kumele kufundise ukuthi you have ukuthi uqabangele phambili time. Ungathi makuba ne-pandemic ethize bese wena yakushaya anginamali ibandla lamali ikho i-COVID ingenze so kanti ubungabhanki kanti ibhenki yakho wena ubuhlezi udlele emuva ungacabangi. Make sure that umuntu ucabangela phambili. You have to ucabanga into so makuyimanje ngithi kuwena mfundisi na into yakho nyanga na into yakho amathwasa wekho na into yakho awuna umuntu okusebenzelayo na into yakho.
ngifuna ukuthi niyazi ukuthi ubaba uHoti ukhona enophakamisa ngendlela esimanga. Ngithanda ukuthi ngibonge umuntu subscribeayo, ngibonge umuntu abalike ama video, ngithi inkosi nibusise, ngiyabonga kakhulu. Thank you.